Ya kamet yap jong unong khayi na po Bangladesh Ubadiru General Secretary jong ka Bangladesh Chhatra League u Ishaq Ali Khan panna kabran manta hapo ka jaka bu met yap jong ka Civil Hospital Kheriat East Giant Hills empat syam dan satya kibanwan kam. Superintendent of Police East Giant Hills lingba ukurwo upente baha ka janmit jong ka atun riu trik nailar lalap dia nya kawe ka met yap bamla ban itu kepelajan camp ut marshiteng kabathia lingktar hapo ka jaka rep kwai haki benta jong ka dona bhoi East Giant Hills District kabajengai tangkumba iwe point san kilometer na ka jaka kaput ka India Bangladesh. U he pulit ula pentip balalap dien ya kawe ka passport kabadan ya ka kerteng Ishaq Ali Khan panna na kamet jong u. Hadian bala pendap ia kijindon kam baru hapo PO ia kamet yap lapen kan riak no syapo Civil Hospital Kleriat na kebenta banle ia post mortem bat hadian la bu no ia kamet ha kajaka bu met yap jong kanik hospital na kebenta ka jingpen itu bat ka jingwan shimti. Ka jing tokit ha kabaya de bat kanik kebenta kadang ya syakman.